Tenê bi dûratiya nêzîkî 500 metra ji gundê Guherzê sê tûnêl ku bi nîverûmayê neve jilaya hewlatiyan vedihîne dîtin. Hewlatiyên gundê navbirî jî dibêjin. Ji nişkekê ve ev tûnêlê hatine dîtin. û gumaname jî bû çilayenekê nîne. Hebûna PKK jî li derdûrê gundê me êk carî nîne. Lewma jî du xazîn ve kulîn bi ciddî bihêne kirin kanê destêkê li pişt evî karî re heye. Şikomaji noşta sa kesamnaşın bin ko PKK kulağı ko partiye kulağı ko yeketiyem çe hizbu am be metahamnak yani be falan kesiye kulağı nazon rosti bas am hast yani avlanit pani dolabe şule on yani av oşkiroken am jidi holi koyuonken bas beta oşkiroken ko bu çahot ke kulağın ko çmaram pehaya ko rah gundema ve yani tişte husa beta kirmu magala ko naxoşa رخیشارا یت کلو مقصده که په اوزان کده چلیگر برای من مقصد او په چنویره و برای ما او گفت که شرط چه بید کوتین تک به فقید و بارو که اس مثلا انا بجم یان حاشا که پککی یان که انظام که چیزی باید بنوزه به پیوندی به روبر ناحیه دیر لوکولایان PKK کر درباره اوی بابتی. لی چی جوان آماده نبون برسوا مبدن. هکن بینو سعی افم بو سر 2 ساله یعنی اف دوره همیتونه بوم باران کردن بس گوهر زیو دارو برنایت بوم باران کردن و کلان آوان تونلاجی از بینم افتشته غریب الدف من دی نیفری چه بی تقریبا ساعت 1 هات یک کشف کردن بس ام حس کن همی جبهه کشف کردن. فرهی وان تونلان نزدیک 7 سانتیمتر و درجهی وان 6 متر که تا کو 2 مترایه. ولرخ جاده سرکی دیر لوک آمدی هاتین هلکولان. گنده گوهر زدی که بیت لای روش هلاتا قضا آمدی و سر به ناحیه دیر لوکه. اکو خلکی گندی داینا دیار کردن نزدیک 2 ساله سنور آمدی دهتا بردومان کردن. لیچ جاره که سنور گنده من نهاتی بردومان کردن. اوجه چنده دیار دکت کو به هیچ شوه که هبونا PKK لسنور گنده من نینه. نهاد ولاماری NRT گنده گوهرزه ناحیه دیرلوک